Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu, prvu epizodu GTA San Andreasa. Tako, odlučio sam snimiti San Andreas. Sad ne vjerujem baš da ću snimiti cijelu igru, a htio sam makar jednu epizodu da imam na kanalu San Andreasa, jer ova igra mi je stvarno super. Šta vi mislite o njoj, napišite mi u komentarima, a mi se idemo baciti onda ovdje na misije i tako to. Ima i multiplayer, ali multiplayer serveri baš nisu nešto predobri, tako da sam rekao odlučio, idemo mi u single playeru snimat. Sad ko što vidite, ne vidite, imam nekoliko modova, a to su modovi da imam 60 FPS-a, da mogu podesiti ovako široki zaslon da ne bude ona mala kockica, imam malo ljepše fontove uređene i to je uglavnom to. Igra je obična, nisam nikakve specijalne modove dodavao. Sad ja neću gledati ovdje cut scene, pošto ste mi u GTA 5 još prije rekli da ih ne gledam i samo da vam objasnim što se dešava. A pošto se ja GTA priče tak sjećam, neću vam baš moći nešto specijalno objasniti, tako da neke ćemo ove scene gledat, a neke nećemo gledat. I to je to. Ovu ćemo preskočiti jer tu stvarno svi preskoče. Niko ne zna šta se dešava. Sad moramo bježati od ovih balasa koji će nas napadat, a to nam je protivnička banda. O, eno ih dolaze i sad mi moramo pobjeći od njih. Nemoj me. Tako, nek su se oni udarili malo, a moramo ovog tulika pratiti da dođemo do Grove Streeta ili vam do one ulice gdje smo malo prije bili. Ne, o, pucaju me. A da sad, ajde da me autom hoćeš udariti, ali da me pucaš, to ti nije u redu. Bježi. Čekaj, a napusti ja onog iza lika. Samo malo, čekaj, dobro. Vid, pa šta radiš, pusti me. Dobro, hvala ti puno. I evo nas ovdje, sad će tu biti ono neka mala scena. Sjećam se ove igre skoro na pamet, zato što to mi je uvijek bila omiljena igra. I zauvijek će mi ostati omiljena igra. Najbolje napravljena, najbolje dizajnirana, najduža priča, najzanimljivija priča. Sve ove nagrade joj dajem. Sad moramo pratiti ovog tu lika, a taj lik se zove Sweet, ja mislim. Dobro, on će sad tu proći, ali mi idemo okolo. O, evo ga policajac. Idemo riješiti policajca. Jeee. Čekaj, nisam ga ubio, okej. Malo nas lovi zvjezdice, ali to više nema veze i onak. Jer policija u ovoj igri nije ništa, ništa vam ne mogu. Mogu, ali rijetko kad. Sad moramo ovdje proći. Vidi ovo, umjesto da on mene vodi, ja njih vodim. Svaka mi čast, koliko se ja ovog sjećam. Ne, vrati se nazad. Tako da eto, ako vam se ova epizoda sviđa, ostavite like i napišite u komentarima da nastavim. Čisto sumnjam iskreno da ću nastaviti, ali ako se vama baš bude sviđalo, onda ću nastaviti. Eto, logično. Sad tu skrećemo lijevo. Hoće se ovaj zabiti u mene, a? Hoće, ček sad. Ne. Spao sam s bicikla, šta sad? Okej, mogu ja ovako ići samo. Tako, zapeli su oni izgleda, odlično. Gdje se ti zabio? Dobro. Vidi, policajac tu ide. Ne moš ništa kad sam ja brži od tebe. I evo nas, došli mi nazad. Uspio sam. I evo ga, sad oni pričaju, pošto CJ, a mi smo CJ ili vam Carl, ovaj u bijeloj majici, logično, to ste primijetili. Vratili smo se od negdje, sad mislim iz Liberty City-a ili tak nešto, nemojte me držati za riječ oko toga. I sad on govori da bi možda čak mogao i ostati u San Andreasu. A pošto se igra zove San Andreas, vjerujem da će ostati. I evo ga, sada ovo tu je naša kuća i tu možemo sejvat igru. Tako da ćemo to prvo napraviti. Možemo ovdje i spremiti vozila i to je to. Sad smo spremili igru i 19 je sati. Idemo mi odmah na sljedeću misiju. A to je ovaj tu Ryder. Evo on tu radi svoja posla, ali ne da mi se, pošto su ovo sve tutorial misije, tako da ne da mi se pratiti. On će nas sad odvesti na picu, ja mislim da idemo jest. I da se ošišamo, tako da treba će mi malo više novaca, ajmo ove tu pogaziti. Vidi, o, pištolj, može. To je odlično za početak. I ja ovu igru nikad bez šifri nisam prešao, nikad. Tako da ovo će mi prvi put biti da igram pošteno i bez šifri i bez ičeg. Tako da bit će zeznuto. Ovo tu mi mjesto izgleda kao da bi mogli imati neko oružje da pokupimo. A mi se samo čini. O, evo ga vlak. To ćemo isto morat krast kasnije i svašta će se dešavat. Pa idemo ovdje proći. Izgleda da nema nigdje oružja. Zašto sam ja mislio da tu ima oružja? Pojma nemam. Dobro, ajmo onda na picu i krenio sam krivim smjerom. Tako, ima oružja, sad sam se ja sjetio. Tak je to kad ste davno igrali San Andreas. Ovdje ima, ja mislim, bombe ili tak nešto gore. Pa ćemo vidjet. Evo ga! Sam pokupio. O, 20 komada! Može, men super.
Idemo sad ovdje se pokupit i idemo nazad na picu onu. I evo nas mi stigli ovdje. Hopa! Sad moramo... Ne moramo uzeti tetovažu, moramo se ići ošišat. Tako da, ajmo to ovdje napravit. Sjedni dolje, CJ. O, pozna me ovaj lik. Cool. Koju frizuru želim? Imam samo $350, tako da... Afro... Ne! Krivu tipku sam stisnuo. Nemoj izaći van! Nemoj... Kad krivu tipku stisnete, on sam izađe van. Hvala puno. Koju ćemo kosu izabrat? Ovu. Da vidimo. On mi je sad povećao kosu, doslovno. Ne, to mi baš ne izgleda super. Nešto najobičnije bi ja htio. Caesar and beard. Da vidimo. Ne sviđa mi se. Samo malo afro. Ne, pa da, afro je ona ogromna što smo već imali slično. Okej. Šta se upravo desilo? Ja sam to malo zgličao igru, ko što vidim. Tako da se opet moram vratit. Super, Blode, super. Evo me, sad sam tu nazad. Sad konačno idemo uzet Corn Crown. Ne, to je $500, to je najskuplja frizura. Tako da, high fade možda? Jel ovo što... Evo ga. Najobičnija, može. Aj, dobro, super je, nećemo se žalit. Sad konačno idemo van da završimo ovu misiju. Ili tek počnemo, ne znam gdje smo stali. I evo ga, sad dolazi ova cut scena koju ne možemo preskočiti, tako je. Sad moramo ovdje otići tu na picu i doći ovaj naš isto prijatelj. Sad ne znam je li to Ryder ili Sweet. To je Ryder, Sweet je naš brat. Sve jasno. Idemo ovdje jest sad. I onda znam da će on napraviti neku glupost, ali da vam ne spojlam previše. Može ovo jedno. Daj nam još hrane, treba će nam hrane. O, može i ovaj double. Savršeno. Daj još nešto jače, jel imaš? O, ogromna pizza, $10. Nemam je baš para na bacanje, ali okej. Šta je ovo? Vegetarijansko. Može. Evo ga ovaj Ryder sad. Ajde, opljačkaj, molim. Da. Prepoznali su ga, rekli Ryder, ne to opet. I sad, hoćemo dobiti neke pare, a ga opljačka ili... O, čekaj. O, evo ga, on je izašao. Sad je, znači, jako... loše. Skoro me pogazi ovaj auto. O, puca u mene. O, sad će njega. O, nice, šotku smo dobili. Ili vam shotgun. Ali ja ću u ovoj epizodi govoriti šotka, da znate. Evo ga, i sad se moramo vratiti ovdje nazad, što je vrlo jednostavno. Ima ovdje negdje put za vrlo lak put nazad. O, evo ga, tu je. I onda idemo tu ovako. I parkiran. Prešli smo misiju. Sad mi je rekao da odem posjetiti Sweeta. Čekaj, idem ja samo sejvat da nam bude dan, jer sad je ponoć. Ne da mi se tako da mi bude tmuran video. Tako da evo nas ovdje i opet save. I to je to. Evo ga Sweet, a Sweet je naš brat. Tako da sad ne znam. O, tagging up turf. Znam ovu misiju, ovdje ćemo morati se sa sprejevima baviti. O, evo ga, kao što vidite imamo neograničeno spreja. Tako da idemo sad na to mjesto gdje moramo ići. Idlewood. Ja se više ne sjećam gdje je to, iskreno. Kako je fora ovo kad se ovak zaletimo. Baš dobro igra izgleda. Idemo tu. Eno ga. Tu imamo 2 grafita i to ćemo sad morati riješiti. I sad ću vam pokazati nekoliko trikova što sam naučio. Znači idemo, on je ovo tu već prešarao. Sad mi moramo ovo tu, ne tu, već evo ga ovo tu prešara, dobro. I sad, ima ovdje, vidite dolje na mapi jedan s ove tu strane, vidite ga? Ali ja sam sad u posljednje vrijeme gledao jednog speedrunnera i on napravi ovo. Znači ovako tu dođe i spreja ga s druge strane zida. Mislim, vidi ovo. Dobro, fora, eto, mi nećemo speedrunat ovo, nigdje se mi ne žurimo. Ali eto, mislio sam da je to fora. Također ima još jedan trik koji ću vam kasnije pokazat. Pa idemo sad ovdje u ovaj auto i sad moramo negdje drugdje ići. Tako je, na onu drugu stranu. Idemo sad na ovo tu drugo mjesto. Malo sam srušio semafor, nema veze. Tu ćemo samo ovaj jedan morat, mi se čini. Ili... što? On vozi. Okej, on vozi. Mi moramo ovo tu sprejat. Evo ga, dobro. Onda moramo ići s ove tu strane. Evo ga. Sad, možemo uzeti ovako ovaj pištolj i ubiti one tamo. Onda ćemo propustiti jednu kao cut scenu što nam oduzima vrijeme bez veze. Evo ga, mrtav je. Onda ovog drugog. Evo ga, ubili smo ih, ali lovi me malo policija. Na to nisam računao, ali nemaju oni ni novaca ni ničega, tako da baš super. Evo ga, ovo isprejano i sad moramo ići ovdje.
Vidi ovo što ovdje prolaze, naručuju kao hranu u Clucking Bellu. Odakle si ti pao? A, jadan, ne znam što mu se desilo. Ne veze, idemo sad ovdje. Ali, postoji još jedna caka, to je da ovdje skočite, ali to je tu... O, moguće! Znači, ne moramo ići okolo skakati sve, jednostavno tu gore skočimo i ne moramo ići skroz okolo. Evo ga! Uspješno riješeno. I šta sad? A, moramo njega pričekati, okej? A ja mislim da će on voziti. Mislim, uvijek ja vozim, uvijek se sve svodi na to da ja vozim. Nema veze, ja sam jako dobar vozač. Idemo sad ovdje ovako. Tu, o! Jep. Ne, 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 ne. Ti mene zezaš, ti mene zezaš. Ne! Ne, 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 ne. Please. Ja sam zeznio misiju na kraju. Ha, prvi neuspjeh. To nećemo više ponoviti, tako da idemo iz početka. Sad ne znam jesam prije objasnio, ali razlog zašto sprejam ovo sve, zato što su to kao protivničke bande. I mi širimo zelenu boju jer smo kao Grove Street. Uspio sam ovo, cool, mislio sam da sam predaleko. Evo ga ova kad scena. Što sam prošli put uspio zanemarit, ali sad nisam. Tako da idemo njih malo ovako. Pošto oni bi nas napali inače. O ne, ali lovi me policija sad. Dobro, evo ga, makar sam se njih riješio. I idemo ovo zasprejat. O ne, 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 ajmo i njega lijepo. Dobro, tako, zasprejan si. I dobili smo njegov pištolj. Super, sad imamo još više metaka. I sad se moramo samo požuriti prema ovom svitu da se vratimo nazad. I bez da ikakve gluposti pokušavamo. O ne, šta ću sad, love me dvojca. Jel bi on mene pucao? A neće me pucat, ali dobro, ajmo. Evo ga, jedva sam se popeo gore. A on mi tu ništa ne može, tako da super. Idemo se tu malo odmorit sad. Pa da niko ne dolazi do mene. Evo sad dolazi ovaj naš sweet ili vam brat, kod kojeg moramo ući u auto. Ajmo odmah odavdje, da nas policajci ne uvate. Ne mora okolo ići. A gdje su nestali policajci? Nema više, više im nisam interesantan. Pa znao sam ja da sam ja najbolji. Ići ćemo ovim tu malo bližim putem ovaj puta, jer tamo sam se pravo zeznuo. To jest ovdje iznad na ovom mostu. Ali ovdje možete proći uvijek bez problema. I evo nas, konačno smo završili misiju. Da vidimo ćemo dobiti šta para, hoće nam dati šta ovaj sweet, pošto on je bogataš. Nije zapravo, vidite u kakvoj četvrti živi. I gdje sad ideš? Ideš u svoju kuću. $200 mi dao. Savršeno. Tako da, Što? Vid, ukro od ovog auto. Ma dolaz vamo. Vidi ti njega. Ne mogu ga s ovim pogoditi, nažalost. Zvoni mi mobitel. Okej, dobro. To je bio onaj officer, onaj iz početka kojeg niste vidjeli jer sam preskočio. Tako da nećemo ni slušati njegovu priču. Tako da to bi bilo to od ove epizode. Ako vam se svidjela, obavezno ostavite like. Ne znam da li će biti nastavak. Ako vam se svidi, bit će. Ako ne, neće. Nastavit ćemo s ostalim videima. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!